ولسر اولدان ترکی و سوری جبو لف نزیک بون آن تماشاوان ایجا کد چارچوبه و پاک جدا روشنا براوان دا پشتی 2011 شخص پیشتر جی لی پشتی 2011 گلکی کریتیک بویا حکومت که دورن استراتژیکین سوریه نهاد دست ترکیه دانه ترکیه پشتوانیا گروپین چکدارن جدا جدا به دهان هزاران کریه لدجی سوریه که بجی سوریه و که گروپین تروریسم به مترسی بسر خود بینه حال بعد ترکیه جراوش و باکوری روشالات سوریه به مترسی بسر خود بینه بنمونه هبونه یا پیک دی بجه لور او مترسینه بسر محبت لوجی امریکا هیا امریکا هبونه که کنکریتیا سربازی هیا نهاج گرنه بش دیگل حسد دست بکرنه ایدی روشا سوریه روشا که جنجالیه تایبتی لسر عرده ایدی شخواه سایت مشابانیجا در انجام همو شران شرعیه که مدوامی جهان شرین پیشترین پاشتری حتی وگا به ایلا لداویه هر رونشتنه لگل ایجاران آلیه که بگمان در انجام به دست خوابتی نیت حول داد که دگل آلیندن رونید آلیندن جی بگمان گل ایجاران اوجیک برو واجی سردریه دیگل دیگه اگرم بحثی روسیا اوکراینیا بکن ناجی سوریه ترکیه و دبه لسر عرده بویه که جی بگونجه می‌فهمم که من یه جاهیه پروفسور حیدر چاکماک هشتا او برهف نبویه او شارزه پیوندی نبدولتی لانقره یعنی که بحث روشب کین حالبت ابجوینا نابینا وزیرین برگریه ترکیه و سوریه بسرپرشتگاه روسیه 11 سالن ابجوینا یکم جارت انجام دادن البته چارچوب آخرتنین هلوزیا کار دبه مبسط سرکه یا به جوینوان و خواسته که سرکه یا ترکیه اود گل سوریه لحاف بکن جبوکود لدجی هزن حسد و یپگی تب بگرن اوان لباکور روشالات سوریه به باندور بکن البته داخل سوریه جهه که ترکیه به تمامی او دجبریا سوریه به باندور بکه دستانجی برده پروفسور حیدر چاکماک شارزای پیوندی نفدولتی او لانقره دیگر میه پروفسور عبارت باش به ایدی دوی توقیته دا او هولدان ترکیه با آسایی کرنا پیوندین خود گل سوریه و خواسته که سوریه جی بو ترکیه توزانی نا ترکیه باوی که کنکریتی هبو ناوی لسر آخا سوریه هیه به دهان گروپین چکداره او پشتوانیایی دی که کدشبرین سوریه او پزیسیونا سوریه هبو ناوی لستانبول باوی که کنکریتی هیه که واتا دوی چارچوبی دا خواسته که هر دولاتان هیه دا خازینان جهب دوانه گلو یابسانایی زوزو پیوندی آسایی ببین Efendim şimdi şöyle, Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri... Peyvendiyên Tirkiye û Sûriye em dikarin bi du awayê binirxînin. Ya yekem, Tirkiye du salên dawî bi welatên Rojhilata Naverast re peywendiyên ku xera bûne dixwaze baş bike. Ji ber vê di peywendiyên de Suriye reji de ve çerçeveye dayanım. Ya duyam jî meha Haziranê eger helbijartin werekirin dema xwe ase hem helbijartinên serokkomariye ne hem jî helbijartinên parlamentoye hene. Dema ku ev helbijartin nêzik dibe penaberên Sûrî ku li Tirkiye ne di nava بانگشیا هلبجارتنه ده ده ببن مجارا ناکوکین ده هن آلی بخوازن وانا بشینن لسر وی ده دستلات ورد تنگاف کرن دستلات جی وی دزانه جبر وی دخوازه به دستلات سوریه را پیوندین پیش بخه وانا وگرینه نها دستلات آک پارتی جبو پیوندی به دستلات شامر دینه کت تفگیل و تفگره ولی امشی میجین گلو ترکیه جبرکو ج امریکا بهیوی بویه که امریکا ری بده اپراسیونه که محتمل لدیجی باکور روشالات سوریه انجام بده بگمان ایران جی لدیجی بیه که اواجه سنجی روسیه جی لدیجی بیه که اوان هر سیولات دشت لدیجی اپراسیونه ترکیه محتمل که واتا ترکیه حول ده برای شامی گباشان لسریه پیگه و حسد بکه تایبتی جی کل دورین سنوری به درجه 30 کیلومتران دور ببین ولی پروفسور حیدر اگر دنگی من بودتی نزانم گلو پرزگیری که دنگی هیه
بله دبا پرزگیری کادنگی به تماشاوانه جا صحیح یعنی پرزگیری که گلک جاران چه دبن بله جناب پروفیسوری دی مجود أبا نابت أو معنا قالوا كونها تركيا بأميد بيجب أنجام دان أوبراسيون كي سر روشافة كردستان كهم أمريكا قبولنا كهم روسيا وإيران جي جبر هندي أو دخوازا بريا شامي دي قال شامي بجمارة كيفنا كي بيجال دجي باكوري روشالات سوريا تبجرن ادی تماشاوانه جا میوانه می بگمان کسایی که به باندورا روشنی زیاد شو بینه لی پرزگیری که تکنیکی دنگ هیه هیدی آسا یه گلی جاران اف پرزگیری که چه دبنره برحال ادی روش بیاوه یه روش کریتیکه سرنجا بگمان چافدران لسر وی روشه گلو امریکا و یکی قبول بکه و امریکا چافدری روشه چا بکه که حوالبنده که و ناتو بچه بنا بینکاریا روسیه که دجبره که تقلیدی نهایی تاقانه جهانیه لدیجی امریکا و لدیجی برجان یه ناو بینکاریه بکه گلو بگمان اوجی پرسه که جدیش بلی ولاتین دنین خودی باندوره تماشاوانه جانش بیر نکن ایران هیا که گلی که خودی باندوره لسوریه دامن دم دولاتین کن داوا عربی هنه ادی میوانه ما از بارم برهب و بهیویا بجاره قد دنگ قد نبجبر که مبستامونه پسیارن گرین کنه جوی بکم پروفیسور حیدر چاکماک شارزای پیوندی نف دولتی ما گود اول نبیت رمان هنده گلو که ترکیه به امید بویه گلو پاسور جاری امریکا ولاتندن بو بیتا و خستن اپراسیون لدیجی باکوری روشالات سوریه انجام بده او دخوازه برای شامی نقشاره که وصادانه Evet duyuyorum efendim. Şöyle basında çıkan haberlere لگور نوچین کو د چاپمنی د درد کevin وزیر دروی Türkiye برای Çavuşoğlu dibêje Türkiye bi Suriye re bi Rusya re û her wiha bi Amerîkayê re daxive li ser mijarê li ser vê jî bi desthilata Sûriyê re dest bi gotûbêjan kirine. Lê rastiyekî din jî heye Türkiye pişt ev çend salin peywendiyên wan bi Amerîkayê re baş nîne. De peywendiyên hevpeymaniyê zêdetir peywendiyên neyartiyê dijminatiyê hene taybet derbarê Sûriye'de her du welat Amerika û Türkiye siyaseta wan dijî heve hevdû tamam nakin dijî siyasetekî dijî hev heye û lê peywendî her du alî jî hene û danûsandinan jî dikin. Şurası bir gerçek ev rastiye ku derbarê siyaseta Sûriye'de nakokên her du alîyan ciddî ne. Tu zanî di nava Sûriye'da li hevdana berjewendiyên Tirkiye Sûriye hene. Sûriye tu mezbar dike bê piştevaniya grupên çekdarên cuda cuda bi navên nîşanên cuda cuda ku li dijî Sûriye şer dikin. Heta opozisyona siyasiya Sûriye jî ku hebûna Tirkiye jî li ser erdê heye. Bêguman xastekavê heye ku Tirkiye li vî erdî vekeşe êdî piştevaniya van hêzaneke gelo pêka ne Tirkiye jî pabendî vê sûzê be û eger pabend be pêka ne ku hikûmeta Sûriye jî pabendî hindê be ku YPG sedê li Bakurê Rojhilatê Sûriye derbike? Şimdi evet şöyle eğer Suriye ile eger anlaşmak bi istiyorsa Sûriye re bixwazin rêk bikevin Türkiye'deki divê Tirkiye hêzên ku dijî rejimine dijî Esedin ew milîtanan ew hêzan netewperwerên Sûriye divê li Tirkiye nemîne. Çi grûbek ku dijî Esed pêwîst e li Tirkiye nemîne. Di peywendiyên Misrê de jî me ev dît Misir got eger hûn dixwazin bi me re peywendiyên xwe baş bikin divê aliyên dijî desthilatê Misrê hûn ji Tirkiye derxin û dest nedin rê nedin ku bangeşeya xwe li wê derê bikin û desthilat AK Partî jî vê bicih kir. Ev yek ji bo Sûriye jî rast e eger dixwazin bi desthilatê Sûriye re peywendiyên xwe baş bikin pêwîst e hêzên dijbere Sûriye
ev komên çekdar komên dijbere ji Tirkiye derxine ev nabe ev şertekî mercekî sereke bir takım koşulları helbet hin mercên Tirkiye jî hene wek mînak ew jî dixwazin penaberên ku li Tirkiye ne beşekî wan vegerînin ji bo vegerandinê rê asan bikin hin mercan dervê vê jî Tirkiye gelek caran gotiye ew dixwazin yekparçeya xaka Sûriye hebe divin çavê me di axa Sûriye'den nîne ji bo cîbicêkirina aştiyê her du alî jî bendewariyên wan hene daxwazên mercên wan he divê beşek ji wan e werin bicêkirin eger na ülkenin arasında peywendiyên her navber her du welatan baş nabe. ولی پروفیسور او هواجه سرنجه ترکیه دخوازه پیوندین خواه دیگل همون نیارین خواه خوش بکه بو نمونه دو بالیوزا اسرائیل جاری سرکمار ترکیه و به سرودا نشتیمانی اسرائیل لانقراتا پیشوازی کرن پیوندین خواه دیگل مصر باش دکه دیگل هر ولاته که دجبری به باش بکه لا واجه سرنجه حتی دیگل سوریه باش دکه لیبو گلو پیوندین خواه دیگل کردان لروش لباکور روشالاتا سوریه باش ناکه به اصرار با آگیر و آسن تعامل دیگل واندا بکه دمه که دا گلک جارا او دبیجن دبکوان پیوندین خواه باش بکن دیگل ترکیه بو پیشوازی لیوی که ناکه